Pozdrav svima, ovdje je NerdTechX. Ovo je malo iskopiran Zobra. Pozdrav svima ovdje. Zobra. Evo imamo free chest. Dobili smo Spear Goblina, to je dobro, ako mi stavi Baby Dragona na moj kađa. Otvaramo ga. Dobili smo Shitpipeku. Danas ne idemo bez jedne pobjede. Ne se čuli. Ja sam NerdTechX. Koji kurac je? Banduje ga. Nisam ga banduje. Ljudi, ne znam šta da spawnujem. Evo, ovo je isto Goblin Gang. Boga mi. Isto iz prvog pogleda isto Goblin Gang. A to sam ja stvorio prvo what the heck? Shit. Ovo sam prvo stvorio. Evo skeleton naravno. Uništavaju sve protiv pomoću bombera. Ajde, iščazni više. Gledajte bre, ljudi ovako kad ne ubija. To, otišao na Goblin Hut. Sad ćemo ih uništiti. Reći da ne ih uništimo. Ajahe. He's a bitch. Trenutno ne znam spolova, znam da je bitch. Gledajte sad. Ovo je lijepa zamka, uništim špesara. Oh fuck. Bomber. What the heck? Sad elixir double ide. Sad ćemo bre da ga uništimo. Evo je ljudi taktika, sve u napad. Krek, ajač, kakvi bože dragi. Izgubili smo ovaj meč, žao mi je. Evo opet odlog jedan. Nismo bre ljudi, nismo. Ajde bre. To, sada sve u napad. Ajmo bre ljudi. Idemo na 3 krajne. Na 3 krajne. To 3 krajne smo dali. Vidite, 3 krajne. To je to za ovaj video, vidimo se u sljedećem klipu. Za sve.